uvuye hano hari ikintu wari wahize gukora, ni igiki? ari naburaye n'ubu niriwe hano nabwiriwe, ndi kwibaza hano ndi gukura amafaranga. Hari umugabo wari uri kumpamagara kuri telefone ngo tuze kubonana. Ayaje gusenga, yaburaye, yumvishe n'ijambo ry'Imana, hakaba undi uri kumukura mu mwuka ngo naze bagende amuha amafaranga. Nawe yari gukubita gwa nk'izakabwana, ariko nk'izakabwana. Uwo mugabo ari kuguha angahe? Ntabwo mbizi. Yabaguhaye menshi, baguha angahe? 5 cyangwa 10. 5 cyangwa 10. Ayo niyo menshi. Bitanu barabiguhaye. Dukomere Imana amashyi menshi. Muko ujya mu ibyo bintu utabikunze ukaza no mu nzu y'Imana, birasanga umaramaze ufata icyemezo. Uvuye ngo umugabo yampamagara atampamagara, naburara nabwirwa, shaka kubona Imana ingaburira. Nuzajya uza hano hanyuma bakaguhamagara ukagenda, ntabwo uzabona Imana. Ushobora no emera umaramaze uvuge ngo ncewe iyi Mana nimba itantunze ndakomeza mu buzima, nibashaka n'inzu ndimo bayinyirukanemo. Aho niho uri buze kubona iki? Imana. Imana iguheze umugisha. Imana iguhe umugisha sha. Muza nikiye mushyire hariya bamuha amafaranga, bamuremera amafaranga agende. Ikindi ushaka ikintu cyo gukora, nurangiza uyihanubura ntacyo bwakumariye, sibyo? Ubikora utabikunze, rimwe na rimwe uridoroga kugira ngo ibyo bintu bikore, ukaba umeze nkaho uri umusazi. Ni itabungwa, ni ibicyuma, Inzoga n'itabi. ni avanga inzoga n'itabi. Ntabwo ubikora ibyo bintu bikunze. 9 uyu munsi wa none ubwira Imana ngo Mana nije mu kidendezi, shaka kubivamo. Fanga bagiye uyu munsi ugenda uyacunge, ariko kandi umenye ko ari Imana ibikoze. Imana ishimwe. Uba mu murenge wa Gitega. Uzagenda ushaka igitifu w'umurenge wa Gitega, mubwiye ati ngewe narindaye, tariko uranyumva, tariko ndashaka kuva mu burayi. Imana iguhe umugisha. Bashyira kiba, Imana iguheze umugisha. Bashyire kiba hariya, yashyire hariya sha. Baza kuyaguhera sosiyali ngo muri kumwe, baraza kuyakubara bayaguhereze. Uvuge ati ndashatse kuva mu burayi. Ati none nagira 10, nagira 20, mwashakiye ahantu dufite leta nziza, nabyo tujye tubyishimira, dukomere Imana amashyi menshi. Ubabwiye mubwiye ati ndashaka kuva mu buraya, ndabuhazi uku nguku uri ndabuhazi. Ndabona Imana igucira inzira, ukabona agasenta ko gukoreraho, ahantu ho gukorera. Imana ikaguhindura amateka, na wa mwana wawe ukamubona uko mutunga. Hanyuma Imana izazana umugabo w'inkonkotsi agutware n'ibyawe byose. Dukomere Yesu amashyi menshi. Iri sezerano rizasohora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Wari uri kwibaza ukuntu uri buze kuva hano ukajya gukora uburaya, bumvishe ijambo ry'Imana. Uwo mugabo mubwiye ati amafaranga yawe yajyane, nta n'ikintu amariye, nahisemo gukorera Imana, kandi ugenda umara amazi. Hanyuma nari ratabi ndi kubona, nimba ari ku musego, nimba arahagana he, ufite itaba hagana he? Kuri mari. Narishyize kuri mari. Warishyize kuri mari. Ririya tabu ugenda urijugunye, na ziriya za kapote n'ibiki byose ubijugunye. Ntubifite se? Ubijugunye kugira ngo ubone Imana. Duhereze Imana icyubahiro. Pet
tisoka inevoma. Fire lete supi ka inisozike.